Hello guys, mayong udto. Sayo ko nag-prepare sa tanghalian kay nagpaipo ko og lubi. Naka-ready na ang aming tanghalian guys, pero wala pa si Kokoy. Ayan. Ready na. Nagsabaw ko og bihon. Nagadubo og talbos ng kamote. Ayan, may ginamos. Dahil na Koy! Ready na ang tanghalian. Uy, ang gusto na ay. Ay, hapunan. Hapunan, manay. Ayan si Kokoy guys. Yara gid taon na nag-ipo. Kaya yung manghod to nag-uba ni Papa pagdahik. Sila may tig-ipo guys. O, pamandi sila nakahuman og dahik ni Father. Yang assistant guys oh. Agoy. Napagido? Agoy. Kaloy siya nga assistant. Kato. Gada ko lang lawas ang assistant, no? Ako assistant sa katulog. Assistant na siya sa lamisa, guys. Wala. Tissue. Kain na tayo, guys. Meron niyo. Dini, ayo, Erin. Dini, yo. Dini, ay. Sibog din ni. Ay, dani, ay. Sibog ko, kikadlok ni sila ko. Kupinsa ni Alan, guys. Ay, ginamos na ako yun. Butangan ko magsuwa. Halang-halang. Halang-halang. Nari ka gikan ay. Kami ko gikan. Di ba nag-adto ka dito ko? Sa? Moon. Dugay lagi kayo kabalik ko na. Dan ay kasabaw mi. Kasabaw mo nili. Pagka-asli. Ano, kasabaw din. Para maingon. Kasabaw. Kami mo na siya kasabaw nito. Ito ko gawas. Ay, ito na ako. Kali ay. Palami anak. Ano mo gud ni? Ito na yun ba? Nang ko sa sanda. Kasi ko na. Tusog na lang. Na baby. Ano kami? Kinira. Ano ko rin? Dapat. Sino deh? Halo? Dito! Mas dismijak mo ra? Second deh. Sa'yo lang. Bakit kami miwa man kananudlay? Coach Eric. Yan guys, si Kinkin. Pinsan ni Alan. Siya kasama ni Papa gahapon guys. Humana daw sila gahapon. Na siya nag-apas dire. Magtabang daw siya kuan ni Kokoy. Sila guys, nagkuhan sa lubik, nagkuhan sa nagakot ni
Nagpo ko magsinan sa lubi. Ayan. Ang lubi guys. Amo na ibaligya. Baligya na dili. Baligya na dili. Baligya ko guys. Baligya. Ako ning gipasaan guys, gikan sa pa. Joke. Pautar sa laga. Dili mo siya guys. Di na badaog. Ipo pa daw guys. Lambot tigo mo siya. Ayun gabi. Ako ning huwad kay Ayan si nanay na lubing. Lubing. Wala si lang nang guys kay naglakaw. Okay. Di ba guys? Di ba kayo naida? Iba da? Ako ang ganyan. And guys, hindi pa sila nakatapos. Yan ang ano nila. Hindi na ako sumama sa sapa kayon si Mimi oh. Perti ka sagbot doon baska may mahalas doon. Dili si Mimi magpaiwan dito. Ramay. Tingnan nyo guys, kanong diya siya naglaba. Ayan. Ang iyang gilabhan na yara ng eskwelahay. Amot ka kang Mimi. Huwag man ka pagalasa ini. Yara gina eskwelahay ang gilabhan guys. Ang man yan ini. Ano kung di siya naglaba sa Bulgira? Agoy. Kulig-kulig to. Nang sa na siya. Kita ang kasi mong tatay di ka naglaba ah. Tapos na kami nagtanghalian guys. Then naka-deliver na yung niyog na ipa-harvest ko. O hanggang dito na lang ang video ko. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Maraming salamat. O shoutout Madam Lalakoko TV. Shoutout Ma'am Army Cepeda. Shoutout Ma'am Samirin. Shoutout Jerwin Vic. Shoutout Ma'am Elizabeth. Shoutout Ma'am Los Biminda Coplan. Shoutout Ma'am Los Yasausa. O shoutout Ate Richel Tamagawa. Shoutout Ma'am Pinay Beauty. Shoutout ACM, shoutout Ate Gwen, shoutout Manang Marlene, shoutout Snowlin, shoutout Ann Maldita, shoutout Gamilo Family, shoutout Palero Family, shoutout Simply Me 808. Shoutout Ma'am Bell in Angat Marcos Garcia, shoutout Bolusi, shoutout Single Mom Chick, shoutout Evie Marie Haukas, shoutout Manas, shoutout Lisa Harnet, shoutout Marlene Santillan, shoutout Merlinda Caderao, shoutout Kim TV, shoutout Angel Heaven Vlog, shoutout Joseph Torres, shoutout Jen Reyes, shoutout Ma'am Jen P, shoutout Sir Raptor, shoutout Nimia Puentes, shoutout Monique Quip, shoutout Betty Wiles, shoutout Imador Aginam, shoutout Jan Aguilar, shoutout Bigalam, shoutout Lizel Marie, shoutout Vanessa Castañeda, shoutout Sin Sabit, o shoutout Jamie Rose Royd Mahinay, shoutout James Royd Mahinay, shoutout Emer Macariola, shoutout Robles Corel, shoutout Merlinda Caderao, shoutout Gio Orbinji, shoutout Lini Balon, shoutout Charmaine Rose Dompa, shoutout Ma'am Abigail, shoutout Ward Muse, shoutout Nick Nock, shoutout Ann Maldita,
Shoutout sa inyong lahat guys, sa hindi na ako nabanggit. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga followers, subscribers, viewers. Silent viewers, maraming salamat sa inyong lahat guys. Hanggang dito lang kami ay magpapaalam na. Bye-bye!